Info Podcast. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednoj emisiji Info Podcasta. Sada ćemo malo razrađivati temu, svežu, dodela Nobelove nagrade za mir ove godine. Generalno u prethodnim decenijama mnogi koji su dobijali Nobelove nagrade izazvalo je to određene kontroverze i tako dalje. Sad vi sami prosudite zbog čega, kako i zašto baš ove godine jednoj organizaciji je dodeljena ta nagrada, iako po mom mišljenju trebalo da bude dodeljena ovoj organizaciji mnogo ranije. Sada, pre toga, samo da kažemo čisto o Nobelovoj nagradi neke određene podatke. Dakle, Nobelova nagrada je internacionalna nagrada koju godišnje dodeljuju i švedska i norveške institucije kao znak priznanja za akademska, kulturna ili naučna dostignuća. Dakle, po želji švedskog naučnika i pronalazača Alfreda Nobela, ova nagrada je ustanovljena još davne 1895. godine, a svake godine 10. decembra se ona dodeljuje. Odnosno, ove godine će biti dodeljena 10. decembra 2024. godine. Sada, ove godine Nobelovu nagradu za mir dobila je japanska organizacija Nihon Hidankyo, koja okuplja preživele od atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju. Dakle, to je saopštio Nobelov komitet i u obrazloženju se tamo navode šta i kako i tako dalje. Dakle, to je masovni pokret poznati kao Hibakusha, ali on okuplja sve one koji su u tom momentu preživeli zapravo te dve atomske bombe i oni koji generalno imaju, nažalost, posljedice zbog svega toga, ali tamo obrazloženje za tu samu Nobelovu nagradu za mir kaže: Hibakusha nam pomaže da opišemo neopisivo, zamislimo nezamislivo i nekako shvatimo neshvatljiv bol i patnju uzrokovanu nuklearnim oružjem. Posle 79 godina od kada su bačene atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, tek sada ova organizacija dobija nagradu. To mene najviše brine. Zašto? Pazite, da znamo podatak da do sada 110 pojedinaca i 30 organizacija je dobilo Nobelove nagrade. I da ni u jednoj od tih organizacija nije zapravo bila ova organizacija gdje oni sad kažu: evo, prošlo je 79 godina, ni jedna atomska bomba nije bačena, pa su oni generalno to zaslužili. A bukvalno taj pokret čine ljudi izuzetno stariji. Dakle, govorimo mi o 45. godinama prošlog veka. Dakle, nevjerovatna situacija koja se dešava. Nekako se uvijek bojim kada tako nešto dođe, da nešto iza kulisa zapravo se ne ostvari na samom terenu, i to me najviše brine. Nisam teoretičar zavere, ali nekako do sada nas praksa ta nekako učila. Ali moramo da znamo, 6. i 9. augusta su bačene atomske bombe 1945. godine na Hirošimu i Nagasaki. Na Nagasaki je stradalo oko 70.000 ljudi, Hirošima 140.000 ljudi, posle još posljedice koje je sve to bila. Ali gledajte, rat je uvijek bio završen, mislim, bukvalno. Šta, Japan je ostao sam po sebi, on je kapitulirao 15. augusta 1945. godine, šta je mogao Japan sam cijelom svijetu? Nego za to su Amerikanci bili faktički, malo probali da vide kako te atomske bombe, inače one su ih nazvali mali i veliki dečak, a mali i veliki dečak su na samom terenu učinili kabum eksploziju ogromnih razmera, neverovatna situacija, ali oni uvijek tako daju neke simbolične nazive, da ne kažem milosrdni anđeo pa nadalje, ali ne obrađujemo sada tu temu, konkretno smo ovde. Inače, da znamo da sama ova organizacija Nihon Hidankyo je osnovana i formirana još 1956. godine, pa bukvalno tih godina su mogli da dobiju samu Nobelovu nagradu za mir. Sada, setimo se Baracka Obame. Barack Obama, američki predsjednik u 2 mandata. Izbori kad su bili 2008. godine, nastupio je januara 2009. godine, bio je do januara 2017. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Jako jedna zanimljivost. Kad je izabran za predsjednika, 12 dana nakon što je odležao u Beloj kući, dakle 12 dana nakon toga, Barack Obama dobija Nobelovu nagradu za mir. A kažu oni kao dat mu je kredit zapravo
da on učini najveći mir u svetu, da se prekinu ratovi i tako dalje. Pazite, imamo Afganistan, imamo Irak, sjetimo se posle tek šta je bilo 2011. godine i Libija i Sirija i ono arapsko proleće i tamo intervencije Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, kakav mir, to nema niđe veze sa mirom. Ali je čovek nakon 12 dana što je ušao i spavao u Belu kuću dobio Nobelovu nagradu za mir. Da li je opravdavo ili nije, moje lično mišljenje je da nije. Vi sami to procenite i prosudite, ali vidimo da mnogi, i to nekako mogu kažem da to su sve neki politički kao uticaj, kako kažem, kome kako padne na pamet u datom momentu, da bi to bilo dobro zbog tako nečega, eto mi ćemo njemu dati. Umjesto stvarno organizacije koja je to zaslužila još davne 1956. godine, dakle, Nikon Hindakio je trebala da dobije ovo priznanje. Govorimo o ljudima koji sve vreme zastupaju da se atomska bomba više nikada ne upotrebi. I tokom silnih tih godina njihovog postojanja, pogledajte nuklearni arsenali kako se nalaze po čitavom svetu. I u Ruskoj federaciji, u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Francuskoj, i u Kini, i u Pakistanu, i u Severnoj Koreji, Izrael, Iran. Neverovatna jedna situacija. Ali svedoci smo i savremeni smo da neko za nešto što je trebalo momenta kada je osnovan da dobije ovo najviše priznanje, tako bih rekao, čekao je 79 godina. I pitanje je zapravo svi oni ljudi koji su preživjeli to stradanje čekajući ovo priznanje da dobiju, koliko je zapravo njih prosto umrlo. Dakle, posljedice se bukvalno i dan danas osjete, radijacija je i tekako velika. Što se tiče tona eksploziva i uranijuma koje je tamo bačeno, to sam Bog zna. Ali sve u svemu, ove godine Nobelovu nagradu za mir dobija neko koji je trebao neminovno da dobije, barem onog momenta pre nekih 60 i nešto 70 godina kada je osnovan, a to je 1956. godine. Tako da vidimo ono što su oni napisali, sve nemoguće je moguće, sve ovo je ono, ja kažem bukvalno i složim se s time, sve što je moguće je zapravo nemoguće, a ono što je nemoguće izgleda postaje moguće. Samo opet govorim, bojim se da ne bude nešto iza kulisa, pa da sljedeća godina bude vrlo, vrlo uzbudljiva na toj geopolitičkoj sceni ako govorimo o nuklearnom arsenalu, jer se sve više i više zapravo zvecka nečim gde uopšte ne bi trebalo nikome da padne na pamet da to izgovori kad govori o nuklearnim bombama, a kamoli da nekome preti. Poštovani slušalci, do sljedećeg slušanja. Doviđenja! Info podcast.